tolu aku kasi mo yan dai kilula le ni maano le ni pau ai fa o petu ma fokus e pe tulanga na ma tuanga na le la ave e komite tu e to la spina ngalo to komite tu pe ta a isi ave no hole stana pe o ai fa la tonga manu la i ni la to sa e au mai ai le ke te ni pe fa pe la pe tu ya me te a te to ya te lo tulanga na e le o ta fia te mini ko la pe ta fa la pe to na fo ni fia ala fo ni o le fia wai mai ni tunga ko ta si awan le sei ave pere nga fonore lumale komiti autu e pe tabia pe pa wa pere la so si be fa te fono wa lo hole to tu tanga no me lo to i komiti ne o tu ma fotas la se ma po no mo pe o tu ni ta ai ne na bona o la no na wa wa ni se ka to fotas Saroa ono le tulanga le fama tulanga fo le o biti le mi se vo le tulanga la o le portasi o mai le tulanga portasi e tulanga na o pe u fa o so ta e pe mi ma ro le tulanga una to a wa mai como tulanga portasi ai o pe lo se lo po ye ni va to le ni te mi si vo wa fio te roa misina o mafua anga te uri le tau atua ala i ona mafona le te ni wa ai awa i mai kontanga le pati ele ono si le vola ko komiti fa ma te ke pe tato pa i mo lo su te fa tato tu ma ali fa se ave pero fin ngalo la fa mo i ngalo i lo ngalo ave tu komiti o tu te ta Leoleo i Feiloa'iga tamu. Ele se la sota. Io. Oh, lima. E se mata po sa tamu sa kaya ang NUS da tero ma wo ke ai la asa i le tusisi kon tamu. Ai mana i no Feiloa'iga. Ya se tau sa i le tu e pa mau ni le tu pa te mine e le o te le ma o tu la e se tamu pa o ni se se la ni. Ai a me ministra pa to. Sa me kamina pa ele foi não foi longe na Tusitala ona o te le o fa o ni se tamu te le ma o foi Tusitala ma le ai se tamu. Ia. Kalau mau kali na, foi um sair dia, mas com carro ada aku, kalau dia,
Mana ofisili mai ana ya Sioni. Io. Sioni. E mea mai ama kula ofisa o Leoleo e kakau kong si pia pe o isi mea aile ai au siamea. Ma mai mea mai kakau ngau o mai lunga iso. A whaina ele o mai se tangi. Pe ona ofisili ai lau fionga no winga ele se mea. E no sina fia. Ele ha o mai lunga i lo so Komesina. O fai ana su makaka ni lalo lo ofisa so fa o na kan. Ele lo ko ai lunga i lo so Komesina. Ai no tanga e tu sa o me i le Komesina va mo le fa o ron ta o ia na Feiloa'iga i lalo lo ofisa so e o la to fa o fa no so no le ta o sa fa o La tula no yele mta kule suenga le mtanga donga le pana pai pai meio kuma le sa o ile ile la ko ile sa o ko na uli ma o le ese se fa suenga le i kausa i le ua langa o le ta upu le ana ma hea tu su e ngam tanga na avele le ofiso pato angam ta ona e ona fa tu i tu la funo i o funga fu ia e lalo le tu la funo le ofiso pato angam finga fa fa ono winga e administra la ko ono na como foi la ko como ia pas ola langa a ko e ia ko e firme se kausa i le ko tu langa i si tu langa lan sa mai si sa i le kupo le ale se a petio ko e ka e tota o si ka tano kuma se tem que sanga le fa o sanga le ale o le fa sanga mai ta e ma o le ko la ma si na pa pero eso pues sería un tipo de se suele matizar ese pidió que no vayas a peso suena vale para tener las e ole o tulanga e so so ngam ta e lo so ta sia so ai tu na tu ta ta va pe fa o mo sa ta i lo fisa se vanga na o fu o fio to so ili se mal ele no se mal o pe fa o ya so so ai to no ai lo so ta sia so ta o na info menta na lo ta mai ni ta ta mea ua o lau ta upu o le whai on whao o wina i o lau ta upu o lau lava mau e whao o toi ruma o Komesina. O te nei o le ai whakatatia o whangarantanga runga o mō le tausanga fu i pai tau o le sipa netu o hiare mai o wharo o wina. Tenina neo la kanga yo ya nisi tape nana ko ya wala teni ko tang tu ko ma ati ko rasa ki na ro ma Lo que han como le estilo y iba a llevar tu la fono fue y mo stand taxi. Ya tu all taxi le stand a woni te vai tai walo te vai tang yo no fai ko tiku. It's o mea yo stand taxi o lau te whaase ea tui lalo o kūrenga o Leoleo ea ti o la tōna e whai ia whinu whaawai ta ia la mō ea whai ingo taxi o mō e whai ona whaonga ina e whai taxi ma e whai so e rin whai lana o tale tūranga na o ngā lau te whaase i lalo o kūrenga o ea ti e tūranga na i whai taxi But e ima ko Leoleo le anda fio no la kuka ta amigo e família ko suene e ma ko le ki mai le information from Palen ma ko pera se studi ma ko ripo e on fa o mai lola ia le Komesina ia ma pule na mo se la to i do le processa na ia Leoleo fa ti sa pure mai sai pure le sono ale fatte meglio come se non hanno
le se tula ko Leoleo tu watu lava i kama le ni la toko i patatiana ko le ka ole national security. Ia, ke tūlanga ngā lau tu atu le wiso loi si toi no ilo li la tō le tūlanga ona te anu koe i laloa i o le Crimes Act, le Precinct Court Crimes Act i mare, le administration. E leo i ese soni ngā tūla e na whai e leo na pasino i ngā mugia. Pato tūla komora i o Civil Division Act o administration ka PCI. Dia mali Immigration Act, administer the immigration. Tu susu yang lain apa? Orang kau ikut susu yang ada orang nak mana apa? Orang kau yang apa? Yang lain orang nak ada susu yang lain kau mai otro orang sekai susu yang. Macam orang tu susu yang. Oleh macam susu yang under criminal side matu. Orang mereka lah orang file lah kau internal investigation lah kau policies semua. Malako whainga whaavai tōnu mulai whaale le te whawhia sao ia tama i tae lea para o le susu e ngā mātou sa whaatino a tūranga leo tōringo tūra funu. So from the criminal side a Leoleo i la tō titino temini e tūranga taun whaale leo tūra funu. Kei pēla le whaita inga rau whetu o le laro le police offences e le so ngā tūra funu nā o stau o wei. Ole son ngā tūra whununa o lai sa oi whai mai e refer the definition ole ship a ngā i the Crimes Act. So e aku definition o le ship i lalo Crimes Act e leo i se wha leo sa oi ngā le wha a lalo lai sa oi lalo definition o ship. So those are some of the technical issues there. Whai kāki kilo māko tūranga le criminal side e me se rata a se murianga o le tūranga le sto oi. And that's one of the things they recommend that Marco ko ki kilo ele vai nga ye ilo ilo tula fu ona la tula manda ile sona tula fu no so Nuna ele ela trafficking tula. ya ele foi ko fa ko a me le ka uma le o mako mo we have identified the lapse na le to ko na tula fu ele me foi mako mo ia ke mi la ro so o ngā tūranga nā i le definition nei sau rungo ship. E le ora pēngi pa ale le ngā pa ala lora sau. Possibility na alemu charges of national security. Yeah, yes. So melanga la ki kilo I forma I para ya haru ia ma ki kilo I fa law enforcement. It's not so much only come fai face mo yang ole thing. But it's something like a kau whare leia ka security mai wale. Inga ia awangi koe kura I mani lele, ai mai se ala. O le reputation a ka ko in terms of ki kilo mai a kungu I whafu. Ia mai se fura ka pa mi wale le e o mai kukungi. Aha pe o kura I mise nga pe ngai e inga ke uwha pia mere koe fio mai kungu ka ko airport. Because o le wheo ka ko security. No ina wala le no fai no su Komesina ma tu pe do ina do ba sta. Ole do ave to se su e ko do e si. Ma le fa tu ama. Ina mai